Kumnu perlak berok, saya sisen pat ngapriang sengop hayapi, syakani ke channel jonga, khasi terka. Ta minta singing nyeshat no, da uni u chocolate nuts bite. Kasuk ngindai shat am, kam da bun kampalan. Berka jingbang ka bes baha. Ngalapan kulikan ika makan si shaman, te kini pada kidi dry fruits mo kaba ngalade ot rid kumni. Tengin ya sedi shipang, nai dapin ing pala resu pin sedi malam tu. Kani pada kedika dark chocolate kaba la bu ukyu na po am ngala supen thanam ka dan nalor pada ngabu da uwi pat ukyu bahe tengah ai lang makan kendian dapim kwa ban ai makan ru long hi ngasu kwa ban ai bakan long shining kendian tipin ya kani ka chocolate sepo kadan katuka kluj mo te dewan pen hadu bakan dala bha king hadu banda la long bha hadu bakan dala long kumni mo kani kala long haka baking tray pada ngala siang kani ka baking paper te sa ai kini ki dry fruits na lor kendian wanum ai lut ra ai tang steng mo mentapat ngin the katuka chocolate ka bangi la dapin kre la dapin kluj sa juthe bai kumni normal sa spread bha pada kumni ada menang tu pada ngin sa ai biang utu nuts bangi la dap sedia ai biang na lor kumni ngin dala deble kani barok khajam te ngin e no kum tu ngin subu no kamat set baha kumba steng kenta ne kenta kan sa hi pikani kala set kala te mentang ngin ya od no mo ngin ya od ngin su od roughly bet dan kam raban od perfect dafi kwa ban od perfect ru kalong hi te kan bangin suya bam kai tu dan tangan mun malam tu ru da bam best baha namar kila don ki dry fruits ki dry fruits te ki bapin te bhai kamat jungi dangi bam kendian mndi ban bam shibun mental long kumni kan bala jen wan Christmas long excitement te dangi shed kumni dangi bam ru long so best baha long bangi up ya ka Christmas ban one day. Kublai shibun bapilai epe ya kani ka video. Sngobha like, subscribe, but share.